Felice tarde. Basta nos quer felicidade para nos tour. Riba Corsau a 3 horas de à tarde. Essa aqui é de 8 edição de Basta nos quer. Felicidade para nos tour. A tópico principal. Que nos quer o Corsau. Bueno, mirando que tem o desenvolvimento tomando lugar, o documento também que está aí bem, pues mas coisa também uma vez que nós tratando de tópico de água que nós quer o Corsau, que água também me seguramente vai atender informação que a bem da sala seguro carta, me vai botar aqui também me segura para buscar carta que a sala água está público, porque a carta que está fechada for 28 de março, pues essa aqui me vai compartilhar com você também. Lá nós vamos então nós começar para mover. Bueno, lá nós vamos prometer com yes, essa aqui é a carta. Sim, essa aqui é a carta com o tópico de 28 de março 2022. Carta dirigida na Secretaria de Estado para o que trata da relação de Reino e digitalização, senhora Alexandra Van Huffelen, Ministério de Assuntos Interior e de Relação de Reino. Uma carta firmada por primeiro-ministro, senhor Guilmar Pec Pissas, e também ministro de Assuntos Interno, Assuntos General. Essa aqui é a carta 28 de março. Bom, lá que nós vamos para a quarta e desenvolver não conduzir para o 28 de março. Você sei também é sumamente interessante. Lá que nós começar a prometer que nós começar a atender a carta aqui, lá que nós vamos para a carta fecha 25 de março, de 3 parlamentos de Aruba, Curaçao e Sint Maarten, dirigir na presidente da Tweede Kamer na Holanda. E a carta aqui está caminhando de 3 staten de Curaçao, Aruba e Sint Maarten. Está pedindo Tweede Kamer se por posponer, ou em todo caso, alargar a fecha a base de qual? Eu estava a estipular para 20 de abril 2022, passina e 3 parlamentos aqui para entregar relato na Tweede Kamer para o que trata de posição para a lei de conceito de consenso para posponer a fecha aqui de 20 de abril 2022 para 17 de junho 2022. Então, a mira 25 de março 2022, tópico posponer terminou para entregar relato para o que trata de proposição de lei de Reino como órgão de Caribe para reforma e desenvolvimento. Staten de Aruba, Curaçao e Sint Maarten. 16 de fevereiro 2022 recebi mensagem de rei, of de Reino, fechado 9 de fevereiro. Então, mira também o número 202.000.2307, para o que ele trata é conceito, ou proposição de lei de Reino, que contém a instalação de órgão de Caribe para o que trata de reforma e desenvolvimento, e também outro documento concernente que Aruba, Curaçao e Sint Maarten, para não recordar um tópico de interesse social grande. Então, eu coloco também integral para o que trata de reforma e também toma de decisão a respeito de manejo. Pois, essa aqui está pensando que o tópico aqui é um tópico sumamente integral, sumamente delicado. Então, PC está de diferentes países que pedem para mais tempo. Isso é o que a carta aqui está pensando. Mas, Leo, o que a carta aqui está indicando também, mirando essa aqui, dit laatste noopt tot een zorgvuldige voorbereiding van de standpunten. Essa aqui está exigir, que nós temos que preparar minuciosamente a posição of posições de respectivos staten para o que trata a lei de conceito de consenso aqui. Mas a reforma não é drástico, seguro, mistério.
hecho que nós temos que tomar tempo minuciosamente por preparar e encerrar que tem que ter diferentes expertos e também nós lo temos que laga toets, laga audit of controlar se proposição de lei, de norma of de quadro de ordem de lei internacional e também tem que laga com a posição diferente membro do parlamento tá essa que tem que seguir tempo e PCI te pide o posponimento é tópico co-inclusive e briefing técnico rondou essa aqui o tópico central durante o próximo IPCO interparlamentar overleg no lugar de 4 para 6 de maio na Sint Maarten mirando essa aqui staat na de Aruba com Sint Maarten te pide Comissão de Relação de Reino para posponer a fecha base de quando tem que entregar um relato para o que trata a lei de conceito de consenso de 20 de abril 22, posponer até 17 de junho 2022. Bueno, já aqui firmado por presidente de diferentes estados, tanto de Aruba como de Sint Maarten. Nice. Agora, 28 de março, com a paz aí, Sanda mira aqui, essa aqui de carta com água, daarbij viral tópico, behandeling resterende autonomie ondermijnende en overige ongunstige bepalingen in het voorstel voor de consensusrijkswet. En mijn tratamento de demás tópico da minha autonomia de país e com nota na ventaja of com de desventajosen overige ongunstige bepalingen. Punto na de dolo de proposição de lei de concepto de consenso. Querido senhora Van Huffelen, beste Alexandra. Bom, lo que é carta aqui da Bisabuta. Referente a uma carta de 18 de março de 2022, número 2022/009-757, a carta aqui. Weet que era interessante também para nós, aqui. Você tem a carta aqui. Não lek of não sali. A mim também aqui tem de lek, você gosta que trata pueblo, interesse general. E men de bom documento na sali, seguro em quadro de transparência, o pueblo aqui que tudo tomando lugar. Bom, em todo caso, a carta aqui, não aqui segundo me imagino tampouco não aqui ainda. Em todo caso, nosso pueblo aqui for. En het overleg van 21 maart 2022 tussen u, pues intercambio que estaba en 21 de marzo 2022 entre ambos, señor Van Huffelen, mi persona, pues señor premier Pek Pisas, vice-premier, y también líder de coalición de partido, señor Larmonie Cecilia, nos que informaba lo siguiente. Durante el encuentro aquí, overleg aquí, cuando me lugar 21 de marzo, sei también lo que conanta Bisabo, overleg, sí, consulta, tremendo, que nós estávamos em certo ponto na do logo nós treze dilante e que na caminda para o conceito aqui de lei de consenso de conceito que o guardo atender em staten door o governo de debate social riba com uma experiência ainda que me diz em geral quando bisabo que o governo tem experiência ainda de debate social ou de sociedade, certo ponto de dolor também de Estado. Bueno, banda de 6 Estados de Corsou, 24 de março, aí uma procedura de consulta, com começar com procedura de consulta, via qua of den qua diferente experto a worden invitar para doen een punto de vista per lo che tratta proposição de lei aqui ten concepto ten consenso code en staten. Een en ander als voorbereiding, un que otro de quadro de preparação para atender a proposição de lei ten concepto ten consenso code en staten mes e também para começar a preparar para IPCO. Als ook het overleg dienaangaande tijdens het interparlementaire koninkrijksoverleg IPCO, commissamenten die meegelen om lugar in Sint Maarten.
Passina al fin e al cabo può entregare un relato, pues il relato aqui mesmo vuole entregare, pues mi vuole pidi di april, mas tarda a pidi pa posponer 7 di juni, per se no by door, dus ik tam ben ons bin back, commission di Tweede Kamer, quello che tratta relazione del Reino avvisa te con 3 di mei. Que me zitten in straat, ik heb 3 di mei, pues exactamente un semana después que IPCO toma lugar. IPCO então começa 4 e acaba 6 de mei. Que me diz 7 dias depois, de 3 de mei, zit er logo que Tweede Kamer a Duna Staten de Custódia, Rubens e Martin, como último fecha para entregar relato aqui, riba e conceito de consenso, com 3 de mei. Isso aqui sei também bem que me deve ir para o Busna. Bueno, pues, nós te segue. A base de discussão social, op grond van het maatschappelijk debat, com a binda de lugar, até no momento, aqui, nós podemos fazer uma análise também preliminario, door die staten, dus parlamento, ja, para lo que trata de consulta ng gobierno de opinião, que é da regering, aqui na fora do papel de regering, do papel de execução, gobierno de opinião, a proposição de lei de conceito de consenso, com aqui, com diferentes grupos de nossa comunidade, também expertos na Estado na consultar com ele, e também door de não grupo chiquito de membros da Estado, pode de quatro também membros da Estado que pertencem para partido da coalição, lo tem certo ponto não ainda de não vista da minha autonomia. Of com outra palavra, não está na ventaja, não está ventaja com a posição de Kosovo, caso com outra palavra, é autonomia do país do Reino Holandês. Assim é de ordem experienciar, todo caso, door die nang. Op membro di staten também experto nang nos a consultar com ele die opinion com e ownership dat met name het eigenaarschap van de autonome landen. Ownership was aspecto de contribuição própria, participação própria do país autônomo do Reino. Pelo que trata lei de conceito de consenso, com ownership aqui. Die kwaad aan de Raad van State a doen acclaratie waarop in de voorlichting van de Raad van State nadrukkelijk gewezen is. Abuta ênfase ribesaki que ainda está presente e também está algo que nós sentimos falta de proposição de lei de consenso de conceito que me de uno é issue de eigenaarschap. Ja, die país não tem proposição de conceito de consenso pois a lei de Reino é ponto o seguro in todo caso staat in de Kosovo in die falta de gelet op de vergaande bevoegdheden die aan het en de minister van BZ kan het voorstel zijn toebedeeld. Bezo aan de Bissabo aan je autoriteit lang. E também o ministro de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan met de autoriteiten die qua bekendste budget de aspecten kopen doen aanwijzen. Ik ook também para doen toma certas decisões se mesmo consultar com o governo. Dus het logico ding boeta of de worden mostrar como punto aan die loop. Ook wordt het ontbreken van een commitment ten aanzien van de broodnodige investeringen. Pues per lo che tratta inversione che è necessario, non sono mira un commitment di parte di Hollanda. Então, é lo que staat in de business in die falta di c'è. Ja? Die gepaard moet gaan met de hervormingen zoals genoemd in het landspakket. Sì, per esempio, la passa riforma, medida anche, stipulare il pacchetto di paesi umani, di altro banda, ma in qua sempre invertito. Dus het ook ik had het Bissabo, che di altro banda è sempre invertito, so mire commitment. Che è commitment di parte di Hollanda.
para dar una indicação quando se está papiando realmente de G, ou quando de saco é fundo que landa buta band para invertir, in de diverse zienswijzen als ongunstig ervaren. Dus het wordt experienciador e como no más Japón, no una ventaja die Corso. Oké, daarbij komt nog dat vele statenleden, dus wanneer zitten bij een circa, kopie membro di staten, gelet op de reeds bestaande consensus rijkswetten, que mensen leren voor het punt die bis do Corso, kon zeggen, hebben ze single lei consenso. Desde 10, e com 1 de setembro de 2020, tem uma moção de Staten que não introduzir ou não aceitar mais lei de consenso. Quando se está encerrado com Staten, agora que Staten de Corso, agora que nós estamos papiando para Staten de Corso, da hopi huiverig, e men da hopi precavido, para o que você trata, mais lei de consenso de reino, que assim te wordt experienciado para entregar a autonomie of de autoriteit como país autónomo de Reino. Voor een verdere overdracht van autonome bevoegdheden van de landen aan koninkrijksorganen, organen die slechts aan de Rijksministeraat verantwoording afleggen. Pues otra palabra, órgano solamente de una cuentización na gobierno di Reino, ja, na Consejo di Minister di Reino. So, anda bisabo si organo aqui, anda doen solamente responsabilidade na organo di governo di Reino e non nós. Também. Ok, nós seguimos. Pues, se encerrar com a proposição atual de lei aqui de Reino, essa aqui também lo nota outro. Pues, que tu experienciar com a lei de conceito de consenso, com o Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, como een lei de Reino base de qua mais autonomie lo worden entregar. Mitsdien is het raadzaam om de knelpunten nader te bekijken, om het eigenaarschap, zoals naar voren gebracht door de Raad van State en wenselijk geacht door de Staten, nog meer dan thans het geval is in het voorstel te benadrukken, hetgeen kennelijk nog niet het geval is. Pues, por otra palabra, en Bissau, where ownership é not suficientemente presente ainda em versão actual de lei de conceito de consenso como era indicado door de Raad van State. Bueno, ons zie het vooraanstaande brengt met zich mee dat het voorstel van Rijkswet COHO zonder de nodige aanpassingen en concrete toezeggingen in termen van een duidelijk flankerend beleid voor wat betreft toekomstige investeringen in de samenlevingen van de landen, politiek gezien nog niet kan rekenen op een meerderheid in de Staten. Ja, pues con otra palabra, saliendo of teniendo cuenta que tres saque lo que nos indica anteriormente, es esta tres según que proposición de ley de Reino co aquí sin ajuste necesario, sin cambio necesario y también un commitment concreto, un palabra, un donamento de palabra concreto per lo che trata termino di flankerend beleid, pues hecho el gobierno holandés y otra banda también de invertir, van a hecho por sobre una medida esa que te wordt mirar políticamente of ser considerado politicamente nós não por conta ou nós não temos maioria de staten por suporte a lei aqui, ja? Pues sin el cambio necesario y también un donamento de palabra concreto para lo que trata de inversión de parte de Holanda en sociedad de nuestro país. Se te wordt mirar politicamente een falta de sostegno majoritario de staten, of te conduceren een falta de sostegno majoritario de staten. Gelet daarop, en mede met het oog op het parlementair overleg in IPCO, eigenlijk ik naam is het ding IPCO-verband, is een kost bij kaarten met een comma, dus is er nog te kennen, hebben de staten van de 3 autonome Caribische landen op 25 maart jongstleden aan de Tweede Kamer 2 maanden uitstel gevraagd om meer genoemd verslag in te dienen. Teniendo en cuenta que IPCO te va a homologar,
Ja, en que staten dan die tre paesi autonomi di Reino del Caribe aqui. A PIDI, Tweede Kamer, 25 di maart, de carta che, we zijn er meer 25 di maart, de carta che refereren, ja, a PIDI Tweede Kamer, 25 di maart, doorsluna, respeito, doorsluna, mas, pasina nang portrari bij relato aqui of bij entregue. Teniendo cuenta que op gestione botada de carta aqui 28 di maart. Daardoor is het ook, of daardoor is, ook al ligt het ontwerp bij de Tweede Kamer voor vaststelling en bij de Staten van de drie landen voor het uitbrengen van een verslag en zaken het voorstellen van de consensusrijkswet CO, een laatste consultatieproces met de drie landen nog mogelijk. Pues, con otra palabra, de Bissau, con nostra mira, of de mira, a possibilidade com ronda de consulta porta possível entre a Tweede Kamer e as três staten e as três países prometo entregar relato para o que trata a proposição de leiding concepten en consenso com een laatste consultatieproces met de drie landen nog mogelijk. Eigenlijk aan de middenzetting IPCO of quizás después de IPCO también. Daarmee kunnen de laatste pijnpunten, pues el último punto aan die dolor nos solucionar. Anterior pasina bien con proposición de ley di Reino que goza de un sostén mayoritario de Staten. Ja, prometo entregar il relato na Tweede Kamer per lo che tratta e leiding concepto di consenso co. Che mentre pensavo che conosco un processo di consulta che non conosco meestal ben junto, papje over het topico, passina, busca solution, sale a fo, anterior ja acaba voor de in de Tweede Kamer sa. Que vai llegar a uma colaboração que goza politicamente de maioria de Staten, prometo oficialmente entregar il relato door de Staten na Tweede Kamer, quello che tratta lei in concepto di consenso co. Dus dit is ook nog aan de Bissau gedaan. En door het RBC, dat een en ander zal vanzelfsprekend ook op de andere twee autonome landen binnen het Koninkrijk van toepassing zijn. Pues Staten di Curaçao, sale fuori il punto di vista che sa che también te worden compartido door Staten di Aruba e di Sint Maarten. Meneer Bozamir acaba 17 di juni. Dat betekent fecha que a Tweede Kamer bude per três países entregar e relato e aqui na pede un posponimento para esse. Nos de live. Ja, is er ruimte genoeg om in aanloop daarnaartoe een koninkrijksconferentie op politiek niveau aangaande het voorstellen van de consensusrijkswet CO te beleggen? Pues, meneer Mendica acaba door te posponer a fecha de 17 de junho entre IPCO 17 de junho da pede of também a possibilidade de organizar uma conferência de Reino, riba qua, base de qua, of meio de qua, riba nível político por atender ainda punto di dolor pelo que trata a proposição de leiding concepto de consenso aqui de Reino co. Anterior passina llegan a un consensus. Daarbij zullen in ieder geval in de bijlage bij deze brief van Begin Budget door ons genoemde punten aan de orde moeten komen. Ik meen die punten aan die dolor, daar moet daar een attachment, een bijlage, moet die onder kaarten aki, en toen Begin bij Budget. Als ook de nodige afspraken over een flankerend beleid, inclusief concrete investeringen die gepaard gaan met de hervormingen. Dus de punten aan de logo die moet daar riba bijlage, riba attachment, e também para a pressione concreta per lo che tratta inversione, dat denk ik bij gewoon ook weer hervormen. Een en ander vanzelfsprekend, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het voorstellen van de consensusrijkswet CO, pues dan ketting seguridade que se lo de caso promeke lei 30 naar vigor. Zoals reeds aangegeven in mijn brief van 18 maart, ik had de AKI, binnen Wake, ik heb op een poco naar Wake, dus dat is interessant dan op Wake. Zal ik, pues, minister-president, na de voortzetting van ons overleg op 31 maart aanstaande,
Que men después de carta aqui 28 de maart een overleg te homologar. 31 de maart een nieuw team aanwijzen. Pues PM, minister-president, yo encarga un team novo para sentar na mesa com o counterpart holandês. Para seguir discutir sobre o ponto de love de atenção a nível técnico para chegar a solução efetiva e possível rumo de solução. Voor onze politiek-bestuurlijke besluitvorming tijdens een Koninkrijksconferentie voorafgaande aan de behandeling van het aangepaste voorstel voor de consensusrijkswet CO in de Tweede Kamer. Pues, cuatro palabras de bisabe or apunta un team novo, of bij apunta un team novo 31 de maart, después de 31 de maart presenta na mesa counterpart holandês para atender punto de lo nível técnico para llegar a possível solução efetivo of rumbo. Ja, passi nel momento che tengo tomar decisão política of de índole de manejo político durante a conferência aqui de Reino. Un anglo che organizar. Ja, país na já acaba botem conceito ajustar com por goza de maioria de quatro bordo atender em Tweede Kamer. Bueno. Daarbij zal gekeken moeten worden hoe een en ander zal moeten worden georganiseerd in het licht van het tijdpad naar de behandeling in de Tweede Kamer toe. Dus ja, de hombre propone, Dios dispone. Moet een organisatie daarmee, mede gelet op het verzoek, de datum 25 maart, jongsleden van de Staten van de 3 autonome Caribische landen, om hun verslag op 17 juni aan haar aan te bieden, in plaats van 20 april. Tot slot, met de conventie. Por de caso, aquí también nos llegan a un buen entendimiento y de cooperación entre el gobierno y página nos logra envió posibilidad para que lo por logra, pues acuerdo aquí por logra página porta aceptable para todo partido, pues el consenso y también para estar en ambos de acuerdo con él. Bueno, esta carta anterior de mes. Laten we ons baan bij bijlage attachment tegen. Bijlage, punten die nog de aandacht vragen voor de behandeling van het voorstel van Rijkswet ter instelling van het COHO. Uno. Zeg de punten op manier maar lezen, minister commissaris. Uno. Maatschappelijke connotatie van de naam / afkorting CO, dus de connotatie sociaal, die abbreviatie of die nummer CO. Ook deze naam is een nummer agitame, mas coisas que promete da contaminar a consequência de discussão social com a lanta em torno de demais. Ponto não contamina nossa autonomia. Bueno, que men de che, ok, che não tá bom. Abai ko também caron ko nota bom que me depois me pede cambio número outro que número que bem com ele corre also que me é ridículo total de cambio de número a essência para linguagem riba é coisa na eigenlijk me dando busão urgente já já que dou conservo gratuito sabe se pagar me 32.000 florin para luna besaque é coisa na aqui bom outros cursos que holandês europeu na nota vai ter uma sério. É motivo de quando a cambia a abreviação C para cota para ter conteúdo a bem aspecto de desenvolvimento, ja, de ontwikkeling. Awo, vai cambiar co a abreviação para cambiar número da pessoa, de número mas reflejado me com bem tem conteúdo cambio drástico. Ja, bem algo extra of quitar algo for. Que me indica quando é que bom outras cor. Ja, coisa que o holandês europeu não tem base emocional. Wat tenho que atender on the issue, zakelijk. Pois, isso aqui, a área não está bem, pois não. Sempre deve ser um favor. Aqui é a mim. Se os anche me dicono contra il governo, no.
Itu doen we een consejo para país o bem-estar. Isso nunca entende, ja. Zo assunto. Dos. Co is gevestigd in Den Haag. Artikel 2, tweede lid. Zit er quadra. Zie, la Gronsbank belei, ateki. Atelei aqui com o seguro durante prome masterclass co in Den Haag te informar. Politie vanuit de plataforma aqui também entrevista com sununga bense que me maten de gone. Integralmente, en verdad, artikel 2 is op 2, het co is gevestigd in Den Haag. En mijn runste back. Co is gevestigd in Den Haag en kaderwet ZBO is van toepassing, klopt. Aan de Bisabo Kinana, inciso 3. Tikkie. Tenzij deze Rijkswet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de artikelen 8, 9, 11, 13 tot en met 16, 18 tot en met 30 en 41 van de kaderwet zelfstandige bestuursorganen op het co van overeenkomstige toepassing. Dus zie je, kaderwet. Dat van toepassing, inderdaad, co também. Dan Hollanda, inderdaad, y die mensen zijn opgezongen, co esse maniera logico, a mi tabay puntra. Pa quem ba acercar para ajudar financeiramente? Então, Holanda, sim, toch? A você não quer para Holanda instituir órgão de Holanda mesmo para controlar se sangue não há muito sorte de efeito e para o mesmo também reformar o país no próprio benefício e bem-estar. Para não há invertir em boa, e com o problema pressão que co na Den Haag, dan zijn toch. Dat zijn die pagador de impuesto de Holanda. Sino, no acerca Holanda, no. Amit op is simpel de assunto ng age. O mais simples mesmo, então. Se botin problema, o cota na Den Haag, de como acercar Den Haag para ajudar, então. Se botin problema com cada wet ZBO te regla, também juridicamente órgão de como acercar Holanda, então. Não acercar no entorno. Autônomo botar toch. Autonomia tem que ser o mesmo do Estado para atender o próprio assunto não. Tem bocas. Ja, com exceção, ja, de crise algo foi man. De caso aqui estava tendo pandemia em verdade, pero o país para mim que pandemia é maneira bisa, estava em estado deteriorado. Você estava tendo groei akkoord, groeistrategie, de passado dat die flankerend beleid, paden deur, etc. E die país estruturalmente também tem maneira de descabear, tanto financeiramente como economicamente. Pandemia simplesmente destapar, acelerar. Se vem outra pandemia, trobe, por só não tem estado para botar cabeça, quanta cabeça que baua, tampouco, pois ainda não só tem no manejo financeiro e econômico duradouro e com disciplina. Isso é realidade. E me o missa se pôs no caso corretamente, para mim, acercar outra ainda, agora vou acercar na bingo corre para bom corre e ora tampouco, sim, pero cota de bo. Não, tá de beta, cota de Holanda, toch? Tu Holanda para acercar para ajudar, vamos acercar na outra ainda. Bueno. Punto 3. De minister van BZK kan een aanwijzing aan het COR geven voor wat betreft onderwerpen die op de uitvoeringsagenda moeten worden opgenomen. Artikel 6, vierde lid. Klopt, artikel 6. Toeristen nog bing de seguime. Sa te informar, artikel 6, vierde lid. Onze minister kan, pues, onze minister gedenkt, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kan na overleg met de minister van Algemene Zaken die het aangaat, pues een minister-president die het país concerni, de caso aqui zit de consulta, senhor Pisas, het co een aanwijzing geven met betrekking tot de inbreng van het co in een vast te stellen uitvoeringsagenda. Zie, zit de boeta, inderdaad. Pues ons erbij back. Pues die objeción que punto aquí, die objeción que punto 2, aspecto de nombre me vai imenso over dia, pessoal. O centenário per contenido. Mesmo coisa ponto 3 está met a conta. Tanang sen, vafia sen se kanang. Unang tem algo de bisa. Do instituto unang te instalar, o tingo controlar que efeito sen de não pagador de imposto por tem valor agregado para corso of para reforma não. Dat ding nang direito. Want de Raad van State está met de bisabo.
Bofia sen, botin derecho, bofia sen se kami meeting derecho de bote condição. Riba bom. Então, de mesmo recondicionam como bote conforme mi iniciativa não toch. Bueno, agora nós seguimos. Punto 4. Het COO kan zelfstandig samenwerkingsprotocollen aangaan met instellingen in het Koninkrijk daarbuiten en daarbuiten, zoals IMF, Europese Unie, Wereldbank en instellingen van de Verenigde Naties, alsmede landsorganen van Nederland en de andere eilanden. Nou, te compro di ko punto aqui tem problema com ele. Of nankimendiku het COO kan zelfstandig rebus um mês sem consultar sem consultar o governo de outro país. Não. Bom, agora nós vamos lá. Não quero terceiro outro ponto. Agora nós vamos de proposição de lei que artikel 8 eerste lid. Tegen het COO kan indien wenselijk voor het verwezenlijken van het in artikel 3 geformuleerde doel. Artikel 3 geformuleerde doel, de SAKI. Het COO heeft tot doel om in deze landen, pues na Aruba, Curaçao, Sint Maarten, te bevorderen dat hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd. Hoe reformen aan die índole de manejo lo worden implementado. Mente zitten undi met aan die COO para estimular que reformen aan die índole de manejo lo worden implementado. Também finanças público duradeiro, sostenible, lo worden realizado. Pues un manejo financiero, por lo que trata los finanzas públicos duradero, sostenible. Pues con disciplina, presupuesto de balanza. Niet meer nada mal gezegd. En de weerbaarheid van de economie wordt versterkt. Para reforçar a resiliência de de economie. Tampoco niet meer nada mal gezegd. Met inbegrip van de rechtsstatelijke inbedding daarvoor nodig is. Zie je? Es aqui do Estatuto de Reino, artículo 37, artículo 38, artículo 43. Bueno, vamos bien ver. Artículo 8, inciso 1. Pues, o COO se deseja para ir por concretizar e met een manier formula de artículo 13, como acabei de mencionar, en in overeenstemming met onze minister van het land die het aangaat. En in overeenstemming met onze minister van het land die het aangaat. Que men die hand involucrado também. Dus de caso aqui, onze minister die het land van het land die het aangaat, de hoor dat een minister die nos, pues el primer minister. Let me check. Let's come back. Met het oog op de uitvoering van zijn taken, samenwerken met het Internationaal Monetair Fonds, instellingen en organen van instellingen van de Europese Unie en andere volkenrechtelijke organisaties en met instellingen en organen van instellingen van Nederland en andere landen binnen het Koninkrijk met een ontwikkelings-, financierings-, toezichts- of algemene bestuurstaat. Pues bij cooperación con institutos, manera Fondo Monetario Internacional, Instituto y órganos de Instituto de la Unión Europea y otro organización de país volkenrechtelijk, pues UN, Naciones Unidas, y Instituto y órganos de Instituto de Holanda y otro país dentro del Reino que tiene una tarea de desarrollo de finanzas, financiero, de supervisión y también de manejo general. In voorkomend geval stelt het COO met de desbetreffende instelling of organisatie een samenwerkingsprotocol op. Ja, dado caso corre entra un protocolo de cooperación con el respectivo instancia of organización. Pues essa aqui tem opção com né, het een tegen zwak ze. Het een tegen zwak. Kan zelfstandig. Bom, pero aqui não é bizarro. En in overeenstemming met onze minister van het land die het aangaat. Misschien de minister van Binnenlandse Zaken ook probablemente. Nou, weer van het land die het aangaat,
die 3 países in Corsau, Rubos en Martin. Dus ik in bestaan tegen zwak. Bon, 5. Het wervingsbureau voor de leden van het CO wordt aangetrokken door de minister van BZK, artikel 9, vijfde lid. Zie, is eigenlijk inderdaad, maar wie zit aan mee? De werving en voorselectie van leden van het CO geschieden via een open procedure. Deze werving en voorselectie worden uitgevoerd op basis van de profielschets bedoeld in het derde lid door een wervingsbureau dat wordt aangetrokken door onze minister, dus minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na overleg met onze ministers van Algemene Zaken van de landen. Kemendi, na overleg met de minister na premier minister na de Ruben Corsau en Martin. Oké, dan de Bizabo, na overleg met de compradeurs en Kemendi Kubo, niet in overleg, maar na overleg. En daarin dan Kemendi, oké, bon, want in kan ons dat ding. Eigenlijk is simplemente bota consultar con ons. Hierdoor heeft genoemd minister invloed op de keuze van kandidaten en is er geen duidelijke bepaling dat vertegenwoordigers van de landen zitting kunnen nemen in het bestuur van het CO. Er wordt slechts gesproken over aantoonbare affiniteit, klopt, met de landen artikel 9 tweede lid, hetgeen onvoldoende recht doet aan de autonomie van de landen. Dus om er maar explica, we zullen nog bezig met die 3 naar 2 landen te boeten. O lista de proposição e 1 de país na Aruba Corsau e Martin. 2, inclusive o presidente se deriva lista de proposição de bem de Holanda. Isso é verdade. Isso é verdade. Me pergunta tá. Vou cambiar of bol de maneira porque tem influências que acabam riba e meta o que logra o e como, mas não tem que ter de essência. Que de meta como que logra que com. Mas aqui não, com todo respeito para a autonomia, você compreende? Nossa autonomia tem de reino holandês, esse estatuto está salvaguardiar esse aí. Então, se você de acordo com a lei de consenso, depois você mês, vai de acordo com ele livremente, não é uma puta pistola na boca besta, que me diz, o papi tampouco aqui tem boa autonomia, tá abo, então não é que entregar a autonomia, não é um pouquinho tempo. Bueno. Pues se vai de acordo, depois vai de acordo com a vontade própria. Agora, me pergunta tá, que efeito nós que logra o tipo de objeção aqui, como te senti mais base emocional, se traz com base racional. Mas coisa com 4 não. Que efeito nós que logra? Nós que logra, ao fim e ao cabo, o que está estipulado no artigo 3, que é a meta de CO, para reforma de índole de manejo de um país aqui, já que o seguro vai todo opinião, de compreender, reforma não, pelo que trata do finanças público duradouro e sustentável, no benefício e bem-estar do povo, não de grupo, não de friends and family, não de partido, não de experto não com dupla agenda ou agenda escondida, de ena saco. Então, para assim, reforçar a economia de países ser mais resiliente. De saque lo que nós que logran benefício e bem-estar do povo, of nós te queda heilo, riba, base emocional, escondendo atrás de autonomia, passina, que da sirve agenda não. Partidista, personal, gremial, grupial, de amigo, família, conhecido, que nos quer. Nós que benefício e bem-estar do país, no primeiro lugar, segura a pessoa mais de necessidade. Nós que nós sequer botar step em direção aí, ou nós que queda riba mesmo rumbo de gosto de friends and family, para que da goza, que nos quer? É grupo que quase grupo vai mexer com o saco. Não está contente, ele busca todo tipo de sons para esconder o trás. Isso é algo lógico. Mas no momento que botou ainda o interesse personal do saco, o longo tabula. Ponto 6. Het CO kan ministeries en overheidsbedrijven gegevens en inlichtingen vragen. Zie je, artikel 24 inciso 1, zit daar nog indicaat. Não tem um problema disso aí.
Iedere overheidsorgaan en overheidsbedrijf van de landen verstrekt op verzoek van het COR de gegevens en inlichtingen die het COR nodig heeft voor de uitoefening van de taken bedoeld in artikel 4 eerste lid onder A en B en verleent iedere medewerking waar het COR redelijkerwijs in verband hiermee om verzoekt. Oké. Bom. A die problema que sei, en doorlicht in artikel 25, letter C, a die mensen auditor, ex-auditor die governo, que me de controle te necessário. Overheden en overheidsbedrijven doorlichten. Ja, mooi, maar bonito mensen. Terwijl in dit verband, zeker voor wat betreft vennootschappen, spanning kan zijn tussen publiek en privaat recht, zie hoor. En toen wordt cambia lei, para resolver se is nou fácil, want elke vennootschapsorgaan heeft haar eigen bevoegdheden, UTS versus ARCZAC. De caso die Algemene Rekenkamer Curaçao, el problema aqui por impedir e por resolver simplesmente door de ajustar en la verordening Algemene Rekenkamer. Lo que toma lugar também. Entretanto, bouwt die próprio governo aqui. Eu que me tá aplaudir, já não está perfeito ainda, pero está custando simplesmente por resolver com o cambio de lei. E men kiko te issue, kiko te issue, kiko te issue. Mas eu gosto que o cambio de lei bota ajustar não. Ja? Mensen kosten aan met de Algemene Rekenkamer op de Kamerverordening. En teorie is de Kamer direta compreende di Estado sem problema. Lo que estava também da tempo passado acaba. Ja? Estava se acaba. E costa que isso aqui de UTS com arca vira algo político. Lá que não se chama besta na nome. Passou estava de interesse não por acordo não por bem na público. Mas esconde coisa então vai e caminho de lei jurídico escondi atrás de advogado não para esconder sei. Mas al fin e al cabo lente de lei em verdade bem dilante, pero sei o lei mesmo pode estar payback. Então entretanto a toma lugar também. Pois é coisa que BS, não te bij een file colder. Zitten. Andere autonomie-gerelateerde en overige ongunstige punten die door de staten geconsulteerde experts naar voren zijn worden gebracht. Bon, voor zo lang van belang, juist. Voor zo lang van belang. Kiko nantano sa ainda, pero de mensen nang not relevante se non aulo worden specificar. Ribelista aqui. Bom de ponto 7. Pues nós não estamos hopi fuerte que ponto na aqui parâmetro. Isso você straight. Nós não estamos hopi fuerte para que ponto na aqui. Mas essa aqui. Então, questão de cambio de lei, o que me diz a cota de ulana me quer para cobrir o de minha companhia, não? Mas o nível próprio órgão de controle, kennelijk, maar nog que lá que o próprio companhia não que me botem ali esconde. Então, me queria que momento para nós stop que seria país aqui. Stop de esconde cos para privilegiar somente grupito, grupo, do pueblo de que perjudicar. Que me diz ponto 6. Se me tenho que racional de contenido, Sushi, punto 5. Ja, na órgano. Na overleg, na te consultar com você, pero decisão final, na de nebo, mas estava tomando estudo, ponga aqui, bisabo plain. Bisabo fim cabo 2 de 3, de qual presidente, de boi não. Ja, mas não game eu. Já que eu vou aqui vou pôr game eu ainda. Bueno, cooperação cultura órgano que na aqui da welcome. A mim problema que sei. Porque me digo ja, na not involucrado ding, ja, aspecto de ownership, mas costa amb 5 aspecto de ownership. Tana órgano nang sang basirkana, tana serkabo, abasirkana. Sino abo não menstruasia. BZK. Si, ja, trobe. Tanang kos, nang sang, tabasirkana, tana serkabo. 2. Sí, nang kos, nang sang, estaba cercana, não cercado. Ja. Dit is de realidad. Aspecto sí, dus se me indicar, bom mestre apunta for de adelantar, para o mesmo a indicação de quantas água de placa tá. Aunque me acaba, vou explicar de como não avisava ainda, vou avisar. Pero a bom mestre vai pensar, so usando pagamento, Laga
32.000 para loan, explicava se por. A mim se sabe como. É cheque blanco ainda. Bom. Bueno. Sì, il nostro passatore carta A, che il nostro passatore carta E, il nostro passatore de saque. Então aqui tá passa. Tweede Kamer, je acaba a pedir para technische briefing. Technische briefing é um lugar 24 de março, para mim que carta na de Staten de Corsau. E de Ruben in maart, e carta de 28 de março também de Staten de Corsau. Pois para mim que sei, Tweede Kamer pede cabo para technische briefing. De quadro de IPCO. Ja? Santa Mira aqui. Toestemming te verlenen voor het verzorgen van een technische briefing in het kader van het interparlementaire koninkrijksoverleg door ambtenaren van mijn ministerie over het voorstel van het Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Ik voldoe graag aan dit verzoek. Pues, technische briefing heet bij Tumloga, Antori Akinamo Santa Mira, Tweede Kamer der Staten-Generaal 23 de maart. 3 de april, vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, technische briefing, woensdag 13 april 2022, horario 4 ora de Holanda, openbaar, público. Non si comprende che plataforma aqui, primícia, entrevista com o presente. Mas bom. Pluimpje we zijn toer, onderwerp technische briefing com e também para o que eu trata é Aruba financieel toezicht. Rijkswet Aruba financieel toezicht. Teki, pero seguro importante para tour isla patroine da is aqui. Ja? E technische briefing. Dus aí também lá lugar. Agora, como contesta riba e carta aqui, tanto Esaki, 28 de março, como Esaki, 25 de março, é vaste commissie de Rijksminister, vaste commissie de Tweede Kamer, Amanda informator in de Kabaku, e flie e nota bij Shubi. Ja, en dan zei het om lugar anteayer, Jarson 6 de april, e flie e nota bij Shubi, e flie de 17 de juni, que flie te subite 3 de mei, passou, Tweede Kamer que mira interação aqui atender para mais tardar 1 de juli. Ai, zie je? Mais tardar 1 de juli. Tem aqui? Vamos a mirar. Mais tardar 1 de juli. Zal de aqui não? Uit te stellen tot 17 juni wordt door de Tweede Kamer afgewezen. Afgewezen. Wel in mei uitstel tot medio mei. De medio mei é abira semana depois que IPCO termina 3 de mei. De datum voor de inbreng werd na enig overleg bepaald op vrijdag 13 mei. Mas sobre a Tweede Kamer que era meer interessante que dorga dat dragon demasiado cabo 2 anos tabai, mas com 2 anos. Os sim. 2 anos seguro tabai. Se você conta juli 2020 para juli 2022, 2 anos seguro. Eigenlijk é o espectro que começar voor die maart, april 2020, que men eigenlijk mais com 2 anos. Mas o dragon demasiado. En teorie Nandino, e wega aqui nos nota bayunge. Nos nota bayunge. Anterior é certo em Seraco nos tá o nosso manda coisa que tem com G3. Tem com G3. Ja, tem com G3 de mei. Passou de com. Aqui não pode mirar também de outro artículo. Bem que me pode sair para você.
Busco otro artículo. Saque sale riba. Dossier Koninkrijksrelaties. Otro sale riba Antilliaans Dagblad. E kaarten aan, maniera met je daarmee met de shootbus dan officialmente passou. Passou 16 juli tegen uiterlijk 11 juli een feit. Van den Berg en Kaminga gaven zich gewonnen, maar verwachten wel van alle betrokken partijen tot en met de Eerste Kamer die het laatste woord heeft, dat er vaart wordt gemaakt zodat de co-wet toch nog uiterlijk 11 juli een feit is. De nieuwe deadline voor het indienen van een schriftelijke reactie op het wetsvoorstel is door de commissie bepaald op 13 mei. Bueno, que me diori. Moest nang mesa mira aqui nanang. En maneira como explica over de interação aqui. Dico, anterior pergunta tá. Que conosque? Que conosque? Que conosque que país aqui? Que conosque o show? Que conosque? Nós que sigue. Ribe mesmo caminho aqui de ladronícia, de horta, de malversar, de ultrajar, de estafar, de nepotismo, de corrupção, de friends and family. Nós que sigue ribe e caminho e capa de desgraciar o país, seguro para roupa que não tem trabalho. Não tem entrada, nós estamos tendo 50 para 60 mil hindi. Não tem trabalho, não tem entrada. Da Bíblia pode existência mínimo, pois pode linha de pobreza na porção, nós que sei, desgraciando o país para um grupo, um grupito, por seguir aproveitar, já, haciendo, engañándonos, manipulando a maioria do pueblo. Haciendo mesmo coisa de horta, costa cambia, so foolishness means keep doing the same thing and expecting other results. Para nós tenha outro resultado de um país aqui, nós mestir volta rumbo de um país aqui. Ou quizás, e com nota perfeito, em vista tampouco que está perfeito, mas nós não temos outro plano, mais ou mais milhão, né? Seguro integral, nós não apresentamos nada agora aqui. Nós apresentamos um voto de 3 regras que estava com coiari, que o governo mesmo bizarro, coisa que é irrealístico, nós não podemos executar. Então, o máximo que nós fazemos um voto de 3 proposições de mundo de fantasia. Nós mesmos não apresentamos um plano integral, porque o país que tem que reformar. Se é que o Holanda tem reino, para foi reino, tem que mister reformar o país que pessoa não está trabalhando sawaka. Of wat bisa met a purba de hace intento para rescatar o país aqui. Que é louco que eu mesa, pessoal, mas não apresentar outro, é louco que conjuntamente com outro partner do reino, mas chega num consenso, uma regra com ele. Perfeito ou não, pero é uma iniciativa. Então, se me quer ir, ainda me tem chance para ir, pero se uma base racional, maneira gente grande, onde isso, então, waka que seis aí, se realmente o país tem outro rumbo que está agora aqui, na benefício e bem-estar do pueblo de Corsol, ou não está aqui da horta, manipular, toma pueblo assim, sirve a agenda não ajeno, de grupo, de grêmio, de partido, de interesse personal, de família, amigo, conheci, e não de 50, 60 mil co-cidadãos na Yuna de Corsol, que também deve viver no país aqui, quero conhecer, com padrei, fim de dia, fim de semana e fim de luna. Mas bisame que conosco. Bisame que conosco. Outro não, ainda, mesura, estrutura estatal, tira de co, para esse não, simples. Porque cambia a futura estrutura estatal de país aqui, consultar com o pueblo, bingo referendum. Para que seja
Sea porque integrar, sea porque para vivir independiente, of que botem a seguridade que o pueblo que queda. Mas no país autônomo de reino que está agora aqui, de reino holandês, Ribeirão aqui com of que outro coisas. O mistir consultar o pueblo se está esse porque. Se porque cambia, sali fora de reino, porque o grupo não tem agora aqui. Isso não é um debate mais duro. Se porque sali fora de reino, pula fora, vir independente, vai para independência, então eu tenho que consultar com o pueblo. Se você porque o pueblo tem ainda escolha porque é do reino holandês, tanto nós do reino holandês, nós temos que bailar conforme a regra na Constituição do reino holandês. Assim é simples. Pois de quadro aqui para vir back, lá nós, com início, curva de cambiar rumbo que o país aqui, mirando que nós mesmos não apresentar nada, lá nós começar a queixar aqui, geneticamente por arriba base com conteúdo racional, sem emoção, onde isso para nós cambiar rumbo do país aqui. Mas dangue, para todo conseguir o programa já, basta nos que felicidade para nós tour, arriba e país aqui corchau, dois corchau, o nosso tour estima e tem outra semana, já biar na trova com outra, dia 5 de abril que também outra 3 horas. Outra semana, dia 5 também outra 3 horas, depois o programa também horário, acostumado de 2 horas de meio-dia. Mas para outra semana, já biar na dia 5 de abril também outra 3 horas, basta nos que felicidade arriba nosso tour, arriba nosso país para nosso tour. Mas danke, bom weekend, bendição, de outra semana, Deus poder.